e le nganga whaaloalo e te whaatalofa toi lo tātou ainga nei fo yaso e leisi whaopoponga o Tala I meolo o te tupu lo tātou te nui Sāmoa o si mai ai lau whaafonga. O le uto e tasi le vai yaso na whaamae a pe tāpunia lo leo le whai te toa, mo le te restale ina ato le atu no e sauni e mo le whainga pālota le masino au kuso, pe tai e whaamae a ifo ngā ruenga le aswana nafi, wa toe lusi fumal 5% ma le whaita wau whai o le atu no o lo te toe, o lo whaanga solo I ele restala le vai yaso nei ma le vai yaso fau. Wa fitu se fumal 1% le wa mai o na restale ina, mai ua valu se fumal valu wafe fitu se la wono se fumal leono, leo whai ato I lato wa mai o na whaatino ato tola lato restala. Pe tai o le fwoi wa mai ta wina le vai aso la nei ele komisino le komisio whainga pālota, o whao popo fo isi ngā yua inga whaasoli tula fono le restala ino nisi, wa au mai e fwoi matus folau se se. Leo mai le so ngā le sipo rua leo ku ngā koe mōria, leo fiso le bio, kong whai fwoi le skala I le pefanga o le skala, le sang pefanga. Ia, ai fwoi la si cases e iai, ne fwoi mai so koe ngā fiso leo, ia o le mea leo le ngakanga le skala le pefanga o le si. Au whai fwoi marang passport. Le lau sa ngaka mo I le skala ilang ia sau lau o whekun masini o mga le skala ia le viwo kuliaka ia o nga ngai loa ia e lua sa vai kaisa sa vai lua ngai. Ao nisio whaafitauli e a fua mai nisio sui o komiti a sui tau wha, wa whaongai nei a lato I meli e tasi, e whaaresi tala mai e lungo penga te whailangi nisio le tumano. Mau ia whaafitauli na whailoa tole a fua. Wa lato to fie nei lo se komiti e au fie I manisio sui mai le ofiso le loia sili, ma le ofiso leo leo, e whaase e iei mata o bufa pia lato te ilo iluina, ma whaia iei ni whaai unga whaale tula fono. O le tula e whae le fiafi le anso lua le maasi le fau, o le atapu nia I lole ma whai on te resta le mai o se tasi lunga o peng te whailangi, ai so so e ma le aso wha o le maasi le fau lava, e tapu nie lo mwhai tutoa o ofisa ma whale sa whaatino inai, le resta la ino lo tātou te noo, au le tau le tūlai whae le fiafio le aso lava lea, e te pune loa ma le toi restalo se tasi lunga o le lola pālota, ai wha solo lo na ngā ruruele o whai ngā ruenga mo le lua vai yaso, e toi siaki anto ai le lola pālota ma wha ma mama iai, nisi wa te tau o na ave ese swafa, e pei o e ua maani liu, ma nisi o malanga atu e tino e whafoi le toi resitala mai. Walo ia nei le vaso nei o na resitala ina le fionga ia maulolo tā vita a mosa, o le sa avea ma whaipulo le tu malo sa nganga numera lua, o le atu e tau wafo e mo le whainga pālota o lo loma nei, e lalo le tanga vai ale pāti o le Sāmoa ua poto po le sub. E le whai unga le yaso e na o whalau I lo le vang whaapu whai ale SLP po le Sāmoa Labour Party, na awa iei le fionga maulolo e pe o nia whae loa le newspaper le Observer, sa whanongo ma mata I tu fwoi ala tau fwoi whaalau I loa, e fwoi man onga o le tumano. Na te ena le whaamasi nonga le tālu sanga to ilo ila le loia, o lo tu lai mole le ia ta ala te ase ta ilo, e na ia to ilo ilo le whaai unga le whaamasi nonga ua whaafat pui pui nei o ia mole iwa tau sanga, o ne manatu ta ala, o whaisi ma mawhatelo le whaasalanga, e pele te tau na toe sila le mafuanga, na afueo na to ta mai ta ala, ma whaatino le ngā yuinga whaasoli tula fono, ma maliwe le wafueo na whaafat pui pui na o ia. O le mata open nei na tula I mai le tausanga lua fesifun ma le valu, na whai e se nunga awa I la tau wia whaatasi ma le ua maliu, ma tupu ma yese fe ese a inga, ma whaonga ai e le ua maulia lana ta avale, e tai ai le ua maliu, ma toi whaasolo muli lana ta avale ma oso I lunga o le ua maliu a o ta tia. E le whai unga le ilo longa mua o le mata opune nei mai le fionga pulea e Amperosa Roma, na mata mai le se fulma le lua tausanga, pei taina toto e se le isi tolu, e au fie le teimina nofo ta au fia ai tan malala, ma lona reporti le leina tu inatu. Pei taina to e wha mautu ina le whai unga laulaua wha masino na umae e le longa, o lo tala whengai le whaasalanga.
O lo leina tutusa Sāmoa mai sia tunu tau atia o le Pasifika, e lui tau o ngongol swing o le tau, fesuia inga o wala wha teknolosi wha o nupo nei, o ati na e wha a wau, ma le fesuisuia inga o le tama o a inga lo langi, o vaenga ia na onga i eile saunuanga au tua le tama i tai pāre mi o le malo tausi, e se fontanga sa wha tautei Universitea o Samoa, na wha tasi mai inisi o sui me Universite Saina, mo le wha tala no hei noni a wala moa o a onga wha a wau, o ni to mai fau wha tasi maniati na e. Na wha tuse le fiongol ta mai tai pāle mi tausi sa mō lo i te tonu whetau la inga, o ni a wala whelava sa i olu i taua swingo le tau, ai maise lava le ta maua inga. E yedi wha moe moe le fiongol ta mai tai pāle mi tausi, e na ia mae ane le nei fontanga, wa mawhai o na wha pipi iantu to mai masani, e swinga wha teknolosi wha o na ponei, e whatu aini a wala mani meto tia fau, e whaftaia ia swinga wa fiaia tunu la aite o le Pasifika, e na ia mawhai e o na ngosi ni ati na e fau, e whatupula ia ai le tamau a inga. Na whamalo sia tu foi le fionga fia me i anu mawhana wa onga li Universitea Samoa, o se awa no le leile nei e lantu te pue nai me to tia mai le nei fontanga, e le ngata ina taula i atu le lato wawa ai i swinga wa ngai mai le lanulangi e au ngā mulu tātou o tino, ai e whapena foi mo le Universite. O tala fowia, manuia le nei aso si o tātou o tino, whasoi foia.